Baba lengazicho igama lendothi limelene lapha ke kuZIPRA la. Mina ngu Volta Moyo, uchairman weZIPRA Properties Board. Ngimele ama properties wonke weZIPRA athe uhulumende wasithembisa president in this new dispensation ukuthi uzabisela ama properties weZIPRA to the rightful owners who are the ZIPRAs. Udaba lomongameli ukhulumile eminyakeni ethize ekhuluma nganokuthi selikhuluma ukuthi awabisele. Bathini bona ngabalweli wenkululeko bajabula okunganani ngendaba le? Ama comrades, they are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ngoba okwakhathesi umongameli wathi yena ufuna i-board A1 ezathathela indaba le and ama-ZIPRA wonke bakhetha i-board yona la ekhokhelwa yini. And yikho siyasebenza and positively silandela ama-steps ona la asimele siwalandele. Ukonvena wethu uNkenel Chinga Dube, upatron wethu ngu-VP Muhati. So what happens, mina as the chairperson, whatever resolution esithatha as board sihambisa kuba kuchinga through uVP Muhati to the president. Ama properties enu la seliwabonile ukuthi mangaki lokuthi angaphi lisawukhumbula yini ubisela khona? Ngeke sizesikole amanye sisadinga okwakhathesi sesivumbulule ama properties plus minus 100 ama title deeds esilawo khathesi ajenisa ukuthi these are our bona fide properties afika 8. So presently bese sidinga amanye la angu 22 ukuthi sibe lama authentic title deeds so that even sipresenta upresident kungasali kule enye into eswelekayo ukuthi iproperty lengethu. Ama property lawo ayilokho engajintshwa amagama lokho esemagameni enu. Amanye abazama but angithi into le title deeds ungaze uthini iyatshengisela ukuthi from this time indlu le isakhiwa ibiza abantu ngalesi sikhathi yabiza abantu ngalesi sikhathi yabiza abantu. So nxa into any property ngaba lapha yagcina ingeyeNITRAM ungaze uthini usuzamela utsho ukuthi iproperty yeNITRAM wayithengiselwa ngubani because kwaba le caveat ebisitsho ukuthi akumelanga kuthengiswe akumelanga kutshintshwe. iNITRAM le ligama leli it was a company name elayifomayo. Yes. Abalali bangathanda ukwazi ukuthi lalikhiphile izimali nolwathengela ama property mbela wathatha ama properties la sathi sivele empini inkokeli ezazikhona kuZIPRA by then leZAP by then let me say PF ZAP by then bakwazi ukuthi ama comrades wonke ayisiwa zakwanisa ukungena kuArmy abanye babevele belimele bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye ama business azanceda laba bangasoze bangene kuArmy laba bazangena kuArmy bazaluphala bachiye kanjalo. So kwasekuthengwa ama properties amaningi including ama farms, hotels, safari lodge, you can name it, mines, so ama real estate with an anticipation that abantu bazathola imali through ama ventures ona. Abantu abanye sebalichiya amanye alaliphila labo lizabathini bona baza imuli zabo khona zakuthola yini? Thina kithi kufanana lokuthi bakhona kunzima ukuba khohlwa abafowethu esasisonke esazi ukuthi we went through what path kufanana lokuthi bakhona ngoba khathesi sisenza kanje sile i-capturing of ama surviving ZIPRA combatants, ama widows, ama orphans. So let me say nxa ubaba engasekho umama uthatha indawo kababa. Nxa ukuthi ngumama obeliwofethi engasekho ubaba uyathatha indawo kamama. Nxa laba abantu bonke bengasekho kuyakhethwa omunye umntwana lapha ngefamily yona lana azomela abazali bakhe. And umntwana lona uyabe lesheli ngana lami engiphilayo ngoba uvele umelele omunye wethu. Uthini ke ilizwi kubantu ngiyangezwe ukhuluma indaba ukuthi badiliza ke izakhiwo zenu ama properties zenu kuyini ngabatshela khona abantu ukuthi bangabulala ama properties zenu? Yekela ngithi mina abantu kumele bakwazi ukuthi we are a civilized nation and government. Whatever transition ezenzakala izenzwa from the low point of view
akula barbarism ezenzakala ukuthi kunje wena enxe ngoku usebenzisa ihotele leyi uzafika uchaye ubulawa. Ngilesure kuzalandelwa imithetho yebusiness kahle. So there's no reason ukuthi abantu badilize izakhiwo abazazi ukuthi ngezama ZIPRA like okunye sikubonileyo lapha eMart South enye igarage esembalabala isivandaliziwe out of year abantu sebekhuluma ukuthi kuthiwa igarage leli ngalama comrades aweZIPRA umuntu lwana wasediliza konke, but umuntu lwana has been using igarage leliyana kazake afake isenti to ama-ZIPRAs. Yena ukubonile kunjalo wakwekela kunjalo until upresident waze waproclaima, then umthetho wathatha unyathelo ukuthi kuhamba njani lo muntu ulento sakasezifake lapha nxa into lesi siya kubanikazi yena uma njani. So ngithi abantu bengadilizi konke abakusebenzisayo, umthetho uzabanika ichance ukuthi nxa besuswa basuswe kahle, nxa abantu kumbe kulokubhadalana kumbe ini uzayenzwa ngendlela esemthethweni.